Apa jo? Salah tak apa, saya tak tahu. Kalau mau bener ngaku ke po, ngadal bicara ke supur. Tahu pak. Cek sengkan. Oh iya cong, hingga kita ajar-ajar napas sesekali ro. Tuh, oleh apa pak? Kau lapar tabu. Cong, pasir wajib nak bagi Islam laki ben bini. Sepelik ben seandi akal. Pula kaki kilat andi akal sekali. Iya kan kau kita cukup umur pak. Tak sepulan tak cukup umur ji sambil ajar. Maleting letuar wajan salpa. Nyaman kaki pak. Oleh double kencur napasan. Maksudnya cong? Ita iya pak, encan ruah. Pas anak-anak kini sekitar cukup umur. Aji kencurnya berkiring tuan gua. Pokon kaki laku cong, harus apa sah. Maleting letuar terbiasa. Iyalah, mau laku kulatan di halangan pak. Kayak nyaman apa aja. Kok selapar? Apa sulit kencur? Lapar ya. Ya Allah. Ya Allah, sabar pas ini ya Allah, tak kuat ya Allah. Sabar ah, kayak papel tangga. Enje pak, siapa sih nyabar pak? Sampinnya jaga, lesiang laan. Tedung orang apa seri ya pak? Oleh kenceren pak. Bendi mau orang siapa sah? Ada paling bersabirit. Teti engkau tedung ria, long kenceren. Isu pengakin ke kakek pak. Iya kencer. Karena mau dari aku sampai ke bukaan saya tedung, mau kan tak apa sah. Tuh, jangan pak. Lu bodoh sih kejawab tuh. Aku nggak pernah tahu. Sampai dapur kedua. Kucing. Kucing. Lu. Curiga mak baru kucing kemana? Tuti kucing rat. Wahai kaum muslimin muslimat, apa sah di bulan Ramadan dia beni keronahan lapar ben arjeng, tapi pada nahan emosi, muntero pasan kita. Astagfirullah.
motore. Bulu ku pernah kada ki. Ngiring. Dari di mana, Wi? Di Roma, Ben. Apa sih? Ya pas, Ben. Nah, ini bos. Kencet lah para Ben. Kili nyaman nih apa sih kaki mata lapar. Mayu Dem, Wi. menghilangkan rasa lapar. Ya Allah. Cepun mana bulan pas nikah. Setan ini pangker. Anak pemain berisitin gula makin ya Allah. Ini mah Ben, bersetan Ben. Ih kaki dia, Wi. Kaki dia kalau pakai setan saya bentuk manusia. Aduh, nih benih kakek. Gimana kan kaki masuk ngajakan orang siapa sah. Pulakin tak tahu je itu sah. Ben pule neraka panas, Wi. Tuh, kan bila kakek Ben, si tanda Ben. Sini kah? Kau udah sah? Iya. Jik nawa, Wi. Abang tapi setan saya kocaan. Nanti nerah sama tak akan cah. Mengkoronya bisa. كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا Ya Allah. وأنزلنا من المعصرات ماء سجاجا لنخرج به حبا ونباتا Aduh. وجنات ألفافا Aduh. Ya Allah. Aduh. Ya Allah. Aduh. Ada apa, Wi? Tak kuat lapar ya Allah. Apa sedih kakek? Iya Pak Samad. Bener Pak Haji yang kau seru sambil acara pasar. Jadi ngontek seropan kakek tak apa sah? Cile belik deh ya kakek. Enggak Mat. Engkau kita beli. Tak belik do remah. Cok kakek mau ngetele ring bini bohai tero kan? Iya Mat. Terus banget. Iya benih pak belik dia melebihi dari belik. Oh Mat. Udah berapa tahun tak sikat ke Mat? Ada apa, Wi? Enggak, buncolon apa buatin tekos, Mat. Duh, payah. Bau colok noreng siapa saja ya. Mungku Allah. Lebih room ketimbang bau minyak misik. Iya, Mat. Mungku Allah Ta'ala. Tapi mungku kau ben kakek lebih becang dari bau paten tekos. Sini kah? Kau tidak sah. Nungguin kaki dia kau apa mabuk. Kaya muku ya. Bener aku jangan nyawa. Bawaan di patente kosong.
Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Aduh. Apa, Cok? Kaguat, Pak. Sabot ang paso niya, Pak. Sabo, kok. Alah, lebaran. Lu cemaki. Marah, Pak. Kaguat ang kore. Mate marin deh. Tina, malah mate pendem mah. Duh, mate, Cok. 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 Cok kok jore-kere kok. Enggak kok di, Pak.